Urteroko ohiturari jarraituz, saioko kanposantuan 1937ko apirilaren 26 latza hartan hildakoak omendu dira lore eskaintzarekin. Euskal politikagintzaren ordezkaritza zabalarekin batera, nazioarteko erakundeak eta bizirauleak izan dira ekitaldi hunkigarri honetan. Eta betiko moduan eskaintza hau bombardaketan botatako San Juan Eliza arrestutik Salvatoriko kanpai zaharrean hotza entzuten hasiko da gara, edo entzuten hasi gara momentu honetan. Hori bertan dagoena. Como siempre, comenzamos el ofrecimiento al tiempo que escuchamos los tañidos de la vieja campana rescatada entre las ruinas de la iglesia de San Juan, destruida en el bombardeo. Y comenzamos, así gaitese. Lehenengo eta behin, Gernika Lumoko udala, Ayuntamiento de Gernika Lumo. Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco. Eusko Legebiltzarra, Parlamento Vasco. Bizkaiko Foru Aldundia, Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Batzar Nagusia, Juntas Generales de Bizkaia. Alemaniako Gobernua, Gobierno Alemán. Forseinko udala, Ayuntamiento de Forsain.
Setfonseko udala, Ayuntamiento de Setfons. Boixeko udala, Ayuntamiento de Boixi. Auschwitzeko udala, Ayuntamiento de Auschwitz. Dunkerkeko udala, Ayuntamiento de Dunkerque. Sabino Arana Fundazioa. Fundación Sabino Arana. Ramón Rubial Fundazioa, Fundación Ramón Rubial. Gernikako Bakearen Museoa, Museo de la Paz de Gernika. Gernika gogoratuz. Gernika Sarra.
Gernika Euskal Alemaniar Kultur Elkartea, Asociación Cultural Vasco-Alemana, Gernika. Jor Stier jaunaren semea, Gernikako bombardaketan berri emalea. Gernika Lumoko presondegiko ospitale militarrean hildako preso republicanoen senitartekoak, familiares de presos republicanos fallecidos en el Hospital Militar Penitenciario de Gernika Lumo. Eta azkenean, bihotz-bihotzetik, bombardaketatik bizirik irten zirenak. Y por último, de corazón, a los supervivientes del bombardeo de Gernika Lumo.